Welcome to my channel no hain helam suku ani YouTube channel ini ka video kana rok thumbnail title no gon sai makna tina job ni baki interview na thang tong ko kuto rok channel share karna tin pulo hate pa ha tin ro to ndok mane ang interview rin ge thang tong tabuk bahing na interview rok sabai comment khai ang tak sabai gari ni ong nai mong ka kwai ku to sabai ka ang ong ka gari ni tabuk ang haba ko kita video khaiton rok ni baki narok channel ko like khai comment khai support khai di ang kaham kurang no phai aro job like khai mani tin aro interview na phajak ang hajaka rok jotono ni support no nango ang channel lo chikon cha norok comment khai terno kodi bhai ang software tabuk kut tomong ka khwai kut tabun id ko line ba chala jak chung line ba chala document check kam ka aro interview na khonai tabuk tong line nong lai jak chung ko lai line no tong lai tabuk yang ka beri pas na sa bango klar sulang na ting besok bor ko pion ni interview na ro chung ka mo date ka test tarik gua chung interview mana gano andi screen yang time liya tadi andas memang kan telas telas interview nai rok pai hati ngai tene video full buat saya di skip tadi rok semane ani cek video kota nai mo rok channel subscribe all notification khai dan subscribe nai di ko ka tu telas ka nai di besok baru bang ko tentang puntong burung na baca asal aja tu burung itu lang tat noi ko jatno reading lai jara phai jatno na di asung jakri pu sawistung tong la jak interview na hna bagi phainai sini mongka khwai kuto na di ko rasugoi ko khai na hatongo bung khukui no hunai sera sudi using bung ko na di asung jakri baksa basala jang basala jang an bajara sapai ko sapai tunya ongkha hamanang gana sapai jak gana phaitung bajana bung khojak no bo thabai pore ke ang thanai bini ta duijon ba ang yok ka nauna kini ko khoi ko to tongka ang interview ri bak bai ang ko nauna ang interview no video khang made ang bising bai tei arong ko khai mangya mongka ang tak baire sabai ke baire hai ko kot baire kamo tak gari na ti ko garnes nai hari kawakan thanai no tini bagam sangong khan no bagam chau tale pion yogi thank you for watching.